Umvane Nkosi Chief Gija Dlamini lubuke sona ke sifundza sakamanzini uthi wekhutha kakhulu bona ke bantu labasha ukuthi bangacali ke balahle bona ke bantu labadzala kufuna ngaso sonke isikhathi ke bantu labadzala banakekelwe ngibo ke bantu labasha nawe ke umndeni lokhu kulandzela ukuthi kubonakala ukuthi ke bantu ke labadzala incumbi yabo ke bayahlukubethwa kanti ke esikhatsini lesiningi uthola ukuthi bahlukubethwa ngiwo ke umndeni lokwenda ukuthi yona ke inhlala kahle ke bantu ke labadzala kungabi ngileyo ke lenhle noma leyo kulejabulisa wona ke umphefumulo. Sine ngeSiswati sethu phela vele umuntu omdzala akahlali yedwana. Umuntu omdzala uhlala ekhaya. Sine ngekhutha lesikhuta labasha labasakhula nyalo bangathatha ukuthi yena nasakhulile afike esigabeni lesithide so tiphetho yedwana Solomon umntali wakhe umphetho ukhona siyacela bantfana labakhona nabo bonke tihlobo ngentalo umnye mhlambe ube nelisho ukuthi abantu abakhe basheshe base bamshiya kumbeke kodwa natihloba atiphela kangwane wonke umuntu omdzala akabutheke ahlale ekhaya kubutheka ngisho kubutheka lokugaba simohlwana kubuthwa abuye ekhaya anakekeleke aphile nebantfana nalabatambona nakhola sakhwehlela abantu abadudana siyakukhutha ke velo nakukhona bantfana labatawuqosha abatali kusuke kukhona lesekulahlekile ngesiBhayibheli nangeSiswati uba Siswati naseBhayibheli cishe kuyahambisana siyakhutha bekunene bantfana abagathe batali babe nabo umtatathi nakhona ahambe emhlabeni njengoba babuke live bashito ukuthi akahambe with dignity ahambe inhlito yakhe iyinhle ijabulile noma soba ingilozi abe ingilozi lejabulile noma soba lidloti abe lidloti lijabulile yena uhambe kahle siyacela abanene ukuthi asibagadzeni batali bethu. Dlamini uvetile ukuthi tibusiso kwetemuntu ke lomusha tisekutheni umuntu omdzala ke umphethe njani ngakho ke ucela bona ke bantu labasha ukuthi bende ke siciniseke ukuthi bayabanakekela ke bantu ke labadzala bangabahluphekisi. Etindzabeni temsakato yeMswati Channel ngingeri Khalus ngamanzini.